Wabafowethu lisuka lahlala umthandeni Ncwane lisho mfowabo Manqeleke lapha ke hey usevele walikhipha uhlwa lwezingoma ze-album yakhe ke lapha ke izophuma ngomhla ka-30. Hayi wabafowethu ziboshelwe ngempela ke lapha ke uyabona masikhuluma ngokuthi ke abantu bebemlinde kampela umthandeni sibona ngama likes akhona lapha ke ekhasini lakhe ke ngendlela aba like ngayo ke le post ke yale sithombe noma ke yale cover ye CD yangaphakathi. Hayi bafowethu kuboshelwe ngempela ingoma nje zo13 asubali u2 lo ngaphandle kunengoma ke egohliwe ke lapha ke number 9 okuyingoma engikholwa ukuthi ke iphethe isihloko sealbum kanti futhi eyisematheni nasi kuno track number 1 uthi Silonda esingaphuli. Wabafowethu angazi angifuni ukugeqa amagula uzuthi uzwe ngami kodwa ke ngoba ngakuthembisa ukuthi ngizokuthatha ngikubeka njengoba kunjalo kwenzelokhu ngikucathulisa nje ngikuthatha ngikubeka futhi ngisazokubuyela nezinohlonze ezangaphakathi ngikutshela ukuthi ukuhamba kanjani makonje kodwa ke nakho esikuphathele khona nje la umthandeni mfowabo Manqanisi wasemdlejeni edabuka phansi endaweni yaseHluhlulo ke isithe nje nanto ke uhlwa lwezingoma sungaqala ke ukhethe ke yakho ke ubone ukuthi ke yona iphi ke ozohambisana nayo ke lapha ke njengoba sibone ke ukuthi umphethe ke umphako ke okuyimbongo ke yesizwe ke lapha ke yaziwa kakhulu ke lapha ke waphinde wenza enye feature ke lapha ke kaba bushwi ebengalindelekile kodwa ikhona kuzoba ke lapha ke ugadla umfoko kaNxumalo ke lapha ke insizwa esomgajumo vendimeni kaMaskandi ikhona futhi nayo khona la. Hayi wemafowethu kuthiwa ke uyokubhema ukhole mina ke ngikuthatha ngikubeka njengoba kunjalo siphinde sidibana ke ezinye mafowethu ke engizokuphathela zona.